Hinakajtenqa kaychisipi manaraq palabra más risaspa q'umuykukusun upisi oraciónpi Diostatamanta paylla kananpaq kay tutapi parlaq ñuqanchikman hinamanta atinanchispaq sumaq kallpachasqa ñawpaqman rinanchispaq. Hanaq pachapi tiyakuq Diosatay kaychisipi q'umuykakamuyki juntamente kay iglesia wasipi Tata Diosniy maytachus tukuy tarikuyku kunanqa kay tukuy kuraq kamachisniyku kamachiwasqaykuman hina mana atinaykupaq tinkukuyta kay millay unquywan. Chaywanpish Tata Diosniy mañakuyku perdonta icha mana kabalnintachus ruwashayku mana imaynatachus ocupakunayku karqa kay diaspi Tata Diosniy hanaq pacha kosapi chaypichu kabalninpi ocupakushayku perdonawayku pero todavía kanraq punchaykuna atinaykupaq ñuqayku Tata Diosniy ocupakunaykupaq oraciónpi alabanzapi palabra estudiaypi Tata Diosniy qhari warmi chanta wawasniykuwan Tata Diosniy. Chaypaqtaq saqayku kay tiempota makiykiman qanlla bendisi maytachus qan waqaycharqanki kay p'unchaypi hermanoyta hermanayta wasinpi hogarninpi Diosatay hinataq Tata Diosniy kunanqa recibiyta munayku chay bendicionaykita. Qanllaman ari kachun Tata Diosniy pachi gracias nikuyku hinataq bendicinaykita siempre tukuy runamasniykutapis kay pacha enterota kay mundota Diosatay isapa nacionta Diosatay isapa departamento provincia pueblo o campus provinciapi kashanku qan Diosatay bendici obreros ancianos pastores líderes evangelistas tukuyta waqaychay aún qallarispa físicamente Diosatay salud ninkuta kikillanta aún ichaman llaqta ukupi wakin runamasniykupata Diosatay jóvenes estudiantes universitatipata ima provincia mankakunata mikhunanku tukukapushan qan kuyarikuy paykunamanta imayka runachus fronterapi hark'asqa kashanku paykunamantapis kuyarikuy sunquchayta. Gracias qamankachu anchata agradecikamuyku mañarikuspa may munasqa Jesucristo wawayka sutinpi. Munasqa uyarikuqkuna kay ch'isipi Tata Diospa palabranta ñawirikusunchis porque la verdad ñaqa hermanonchik Efraín nisarqa manami facilchu Biblia tahapi o sinoqa horaspa kicharpay ch'ilmiykuspa y kichasqapitaq tarpanchik mayqin capituluchu libruchus chayta manami ahinachu no askhata Diostamanta mañana tiyan pero también uchchikitantaqa sumaqta pone estudiana imaraykuchus palabraqa nin a fin de que el hombre de Dios esté enteramente preparado para toda buena obra. Chayqa niytamunan mana nisunchu Espíritu Santo yachachillawanqa, Espíritu Santo yuarpachillawanqa nispa sinoqa wakichikuna tiyan Tata Dios palabranta mana pastorllachu sino tukuy hermanosniypis kunachus Diospaq palabranta hap'inchik sumaqtapuni ñawirinanchis tiyan qhichwapitaq waq versiones kunanqa tiyan chaykunapipis atinanchispaq entiendeyta hinamanta alimentakuyta porque riqch'akunman naranjata mikusuman qarallanta y qaranqa haya ahinata sinoqa antes naranja qaraq ukitunpiqa sumaq juguito misk'i kan ahinata palabrantaqa misk'irichikunanchis tiyan chayrayku chay yupay chaynin palabraykiqa señor ancha sumaq misk'imin. Ahina kajtinqa invitaykichik kicharinaykichikta Diostataq palabranta haqay Salmos 139 capítulo kashan versículo 15 y versículo 16. Salmos pachaq kinsa chunka isqunniyu hatun taqaynin chunka pisqayu huch'i chiklayninpi y chunka suqtayu chiklaynintawan ñawirispa kasunchis kay ch'isipi munasqa uyarikuqkuna. Kay hinata nin Tata Diospaq palabranqa kay Salmos libropi maytachus castellanopiraq ñawirisun chaymanta qhichwaman atisunchis tigrayta. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Dios bendecichun palabranta ahinamanta kunan kay ch'isipiqa parlarispa kasunchik hermanos ni hermanas tuku uyarikuqkuna nuestra biografía de los 9 meses. Imataq chayri no imatataq chay kashan parlashanmanri. Parlaspaqa qhichwa parlaypiqa nisunchis imaynatataq qallariypi chay isqun killata maypitaq karqanchis maypi tiyakurqanchis ñawpaqta es decir mamaq wisanpi maypichu sari sapa runa qhari warmi mamaq wisanpi rikhurimurqanchis qanchis isqun killata tiyakurqanchik
y chaymantatas ya pues lluqsimurqanchik kay suti kanchayman y chaymantatas bueno qallarinchik wiñayta y kunankanchis tukuypis kawsaq runa ichari. Entonces chaymanta waturikusunchis ari y kan yuwakunki chay isqonkillata imata farqanki maypi tiyagurqanki y tuta p'unchaykarqachu puñurqankichu asirqankichu pukllarqankichu imata ruwarqanki chay mama huisampi chaymanta waturikusunchis. Ahina kajtenqa nin palabranqa kay hinata manamin pakasqachu karqani qanmanta mana cuerpoyqa pakasqachu karqa qanmanta. Hasta wampes aún pakaysitupi hina sumaq mint'usqa hina hallp'awkupi hina wiñakurqani. Kanmin rikurqanki maytachus ari mamaq wiksanpi qallarikushaqti rikhurimushaqti ñawisniyki allinta rikuwarqa. Chantapis chay libruykipi sumaq qillqasqas kashan chay tukuy imachus imaynatachus ñuqa qallarikurqani o imaynatachus wiñakurqani mamaq wiksanpi chaykuna manata faltanchu chay tukuy chay kawsakusqay ni ujo detalle ni ujo o sea ni ujo ruwasqay o kawsakusqay. Munasqa uyarikuqkuna como nininchik parlaricusunchik imaynataq kawsayniyki karqa mama huisampi achaymanta waturikusunchik. En esta noche vamos a compartir la palabra del Señor. Aquí encontramos la palabra embrión. Todo papá y mamá entiende qué es embrión. Un poquito dando una explicación muy sencilla y muy brevemente, pues se refiere a la unión del espermatozoides y óvulo del papá y la mamá. Es decir, que ese huevo fecundado en formación. Pero también, bueno, creo que nuestros jóvenes son más entendidos que los papás, ¿no? Como siempre en el colegio han recibido la enseñanza. Por ejemplo, los espermatozoides del hombre tiene 23 y también el óvulo de la mujer tiene 23 y sumándose se hace 46. Es decir, esto como que se llama cromosomas 46. Bueno, no cancha tata mamaka qhishwapiqa a ver parlarisunchik chaymanta imataq chayri. Bueno, pues palabraqa nin embrión. Para por si acaso qillqasqa kashan kay palabrapi. Ninchik tal vez sullito nisunchis o chayri nisunchis o no sé si atisuma entiendeita como curito hina o challwita hina qallaripi tatanchikmanta mamanchikmanta como ninchis parlanchik imapaqtus tatayqa mamayqa yumawarqa ninchik, ¿no? Achaymanta parlashanchik. Entonces qallarisqanchis ari uch'i naditamanta nisunchis wiñakuyta. Y chaytaq kashan kaykuna maytachus castellano palabrapi sutichakun chay iskay suti qhariqta warmiqta uchakuqtin y chaymantataq nuqanchisqa rikhurimusqanchis mana qharillamanta nita warmillamanta atisunmanchu runaqa rikhuriyta. Ahina kajtenqa kaypi Tata Diospaq palabranqa sutita nin ñuqaqa mana puni qanmantaqa pakasqachu karqani antes nin aunque pakaypi hinapis karqani wiñakuspa y chanta nin qan rikurqanki ñawisniyki rikurqa embrión ninchaqña kasqanta huch'i nisunchis curito nishanchis hina mana ni digamos rikuncha hinapichu noqa huch'isi tupuni maytachus nin kan qharipiqa ashka chay espermatozoides waranqas chaykunataq solamente uqsitulla kan o sea nuqanchis kanchis el más vencedor maychus nuqanchis atirqanchis mamanchispaq matriz ninman yaykuyta hinamanta mamaq óvulo nisqa chaywan uqchakuyta chaymantataq runa karqanchik. Interesante hermanos niykayta yachaqananchik. Chaymanta ñawpaqman rispallapuni kunanqa waturikusunchis ari. Ñawpaq puntupi qhawarisunchis ari imaynataq karqa entonces nuqanchispata chaypi qallariyninchis. Es decir, kunan munayman tumpi tata yuarikunanchista qan ari mamaq wisanpi kashaspaqa may llaqtapitaq campopichu llaqtapichu maypitaq wiñakurqanki. Ashka mamas ninku ari nuqaykuqa unayqa hasta uywa kanchapi nasikuqkayku qarapatapi nasikuqkayku kunanqa sumaq colchonpatapi wawaqanasin ninku.
y kan riyuakunkichu chikanta t'ujpirisunchis ari tumpata qhawarisunchis yuyarikusunchis porque creo que tal vez mana yuakunchaschu nimata nista wakinninku ari mosqoypi hina yuakunininku pero sin embargo unay tata mamaqa nihkanku imata chay wawaqa sunsu wawitaqa yachanqari nispaqa ladoman churarpaq kanchik mana importanciaman churaschu kanchis pero cuán importante kasqa hasta chay sullu wawita kasharqanchis chaymanta pacha kawsayninchis Diospaq ñawpaqinpi kanqa tal vez nishanki kay uña wawita imata entiendenqa sunsitullarqa ninchik pero sin embargo waturiki mayk'aq ima días manta, horas manta o semanas manta killamantachu recién acaso kawsayniyuq runa según kaypiqa nin embrión kashaqti tata Diosniy ñawishniyki qhawawarqa ninqa Dios tataqa kawsayta quwasqanchaq chay primeros minutos o chay primeras horas manta pacha pay qhawawarqanchaq pay yachawarqanchis qharichu warmichu wiñakuq rishanchis chaytapis pay yacharqa chayrayku kunanqa waturikusunman tatas ninchaqmanta yuyarispa mañakuykichus disculpastas icha uchikitanta chay heridata icha chay cicatrista t'ujpirisunchaq pero allin kashan maypichus kunan yaki tantasqa kashanchis qhari warmi wawashninchiswan a pesar que wakinpataqa wawashninchis caro lugarpi tiyakunku o wakinpataqa tatasninchis caro lugarpi kawsakunku mana ladonpichu kanchis chaytaqa sumaqtapuni tomananchis tiyan en cuenta maypachachus nuqanchis mamaq wiksanpi kashaqtinchis tatanchis mamanchiswan casaduchu karqanku qhipanpitaq waturikusunchis o chay tatanchis mamanchis como mana palabrata yacharqankuchu chay pachaqa tantallachu tiyacharqanku concubinados ninchis o chayri hermanoy hermanay nuqanchis pata tatanchis mamanchis mana palabra yacharqachu y paytaq tatanchis kasqa soltero mamanchis soltera nasechikuasqanchis y mientras wawa kasharqanchis mamaq wiksanpi chay pachari imaynatataq abuelitos ninchis hatun tatanchis hatun mamanchis qhawawarqanchis suyawarqanchis chayta waturikuna tiyan imaraykutaq kayta hermanos ney mencionani imaraykuchus tata Dios familiataqa churarqa kay pachapi tataqa qhariqa mamata tatata saqispa ukchakunan tiyan warminwan y chaytaq kashan chay santo matrimonio imaypachachus concubinados nispa mencionani chay pachaqa imaraykuchus abuelos ninchismanta pacha karqa kay yuyay amaraq kasarachinachu imaraykuchus tal vez mana igualanqankuchu mana congenianqankuchu y problemas mayaykunqanku mejor facilta concubinadoqa t'aqarpakunqanku chayrayku tiyarichinaraq qhawarinaraq igualanqankuchu manachus nisqa chayta hap'ikuspataq ari hasta kunankama sigue todavía tantakuy tiyan o concubinación tiyan y chaytaq mana biblikuchu qhipanpita hari nisharqani hina hay veces aycha munaywan atipachikuspa mayqin nuqanchisqa soltero kashaspa soltera kashaspaqa ari atirqanchaq yumarpayta wawata y wakinqa gracias Diosman reconocenku utiyakunku chay mamawan o chay warminwan o samaychus wawan tiyan chaypaq mamanwan pero wakintaq saqirpapunku entonces chay kashan qallaripi maytachus nuqanchis mamaq wiksanpi kashaspa sufrirqanchis aunque tal vez willawarqanchis ari qanta suyashaspa waway kasarakurqani o manaraq kasararqanichu tantallaraq tiyarqayku bueno cuentawanchis tatanchis mamanchisqa pero imata kaywanqa yachaqasunchikri imapaqti kayta parlashanchikri tata Diosqa hermanos ni palabranpiqa nin maypachachus hermanos ni lo que Diospaq ukchasqantaqa ama runaqa taqachunchu Diosqa ukchaykun qharita warmitaqa maypachachus altarpaq ñawpaqinman chayan celebrananpaq matrimoniota chaypi tata Diosqa ukchaykun chay iskay vidasta wakinqa ninchis ari bueno mana tanto importantechu iglesiamanta religionmantaqa yaki casado kani civil niqta nispa wakinqa confiakapunchis pero sin embargo manaraq Dios bendicioninta churanchu chay qhari warmiman chayrayku cuán importante sichus nuqanchis tatanchis mamanchis karqa concubinados entonces mana tatasninchisqa qhari warmiqa bendecishqachu kasqanku y nuqanchistaq ñapis hamusharqanchis ñallanta
Entonces, y cuanto más todavía maipachachos tatanches mamanches mana tiakurganguchu, sino que tinguspa maipipisare no ganchista yomohuascanchis, disculpo, se palabra manta, hinamanta tajare ni siquiera wakenka wawasca rexinchechu, al final tatata mamata, o sea, en especial tatata, porque tata ripun uhladoman, mamayawan tiakun wawaka, y al final callarin waturicuy takepaman rahyueistun manchiaspaka maipita taigachan, repita tatairi. Rexita monani. Y rexita monani nispa imanita. Felicitanay panincho, monaigo kunay panincho. Mana señor pa palabranta rexi wawaka nin pinkullayman kay rato kay pachitampi wañurquchiyman ajinatanin. Entonces chay kashan consecuencias maypichus wawa wiksapi kasharqanchis chaypacha pikunataq karqanku imayna estadopitaq tatasninchis karqanku aún señor pikaspa o mana señor pikaspa, porque mana solamente cristiano rapichu matrimonio kanantian, sino que igual católico pipis tanto civil y tanto religioso kallantaq. Y mientras unasqa uyarikuqkuna chaypi también kallankutaq nisharqanchis hina abuelitos kaqkunapis o hatun tata hatun mama ninchis chaykunapis mama wiksanpi kashaqtinchisqa munakuywanchu suyariwarqanchis alchisituyqa nasenqa ojalá qarisito kanman ojalá warmisito kanman nispa o chayri ima yuyaywantaq qawawarqanchis mama wiksanpi kashaqtinchis munayman icha kaypi kay momento mayqin hatun tata hatun mama uyarishan alchisitos niguita enterotacho qhari wawaykita warmi wawaykita munakurqanki manchay munakuywanchu suyarqanki o chayri chiqnikapurqankichu munasqa tata y munasqa mama imaynatataq kuraq wawitaykimanta pacha chay sullk'a wawitaykama kan apaykachakurqanki mama wiksaykipi sinch'itachu munakurqanki tatapis munarikuqchu mana señorpi kaspaqa maytachu sari tata mana señorta riqsiqqa kuraq wawasta en especial hasta aún neganku, rechazanku. Eninku noqapaqchus nichus noqapaqpis nispa. Chaypiqa chay sullu wawitaqa chaytaqa uyarishanchu. Uchayri qasillatachu parlakushan nichu o imatapas entienden chay sullu wawitaqa wiksapi kaspa. Yachay allinta porque chay wawaqa espiritun sumaqta uyarisharqa sumaqta entendisharqa. Chay abuelitos imatachus piensasharqanku parlasharqanku chayta imatachus sari chay padre soltero también wawanmanta negaspa nisarqa mana crenichu noqapaq kasqanta nispa chay tukuyta chay wawaq espiritunqa entendisqa recibisqa hinamanta iskay kaq puntoman risunchis astitawan sut'inchaspa ichanta ninkay hinata ¿qué daños hemos sufrido o recibido en los 9 meses? Entonces kay isqun killataqa maytachus mama wiksanpi kashaspaqa manchay munasqachu wiñakurqanchis o chayri chiqnisqachu rechazasqachu. Seguramente chay killaspi wakinqa mana tukuychu gracias Diostataman rechazosta qisachasta karqanchis criticasta karqanchik maldicionesta recibirqanchis familiares ninchikmanta maytachus tal vez bueno tata wañupun o mama wañupuqtinqa jovenraq wañupuqtinqa ujuan tiyakurqa tatanchik mamanchik riqsirqanchis padrastosta madrastata y kallarqanchista wakinqa ari maypachachus chay padrastunchis wawayuq karqa madrastanchis wawayuq karqa también riqsirqanchis hermanastrasta y chanta noqanchista tal vez piskunachus waq tatawanña wiñakurqanchis chaykunata como noqanchis como entrenados hina imanatachunchis. Entonces noqanchis sari chakamanta chay isqun killata maytachu sari wiñakunchis mama wiksanpi aunque tal vez por alto pasarparqanchis sari nispa nicha nimata yachanchu nimata entiendenchu. Munasqa hermanoy hermana munayman kaypit ukurunanchikta waturikunanchikta entonces tal vez kan mana yuwakunkichu y chanta watukunki ahinamanta munasqa yuriqkuna imaynatachus parlarikusharqanchis sari mama wiksanpi tiyakurqanchik isqun killata chaymanta como nisharqanchis hina maypichu sari chay isqun killata muchukurqanchik wakinqa rechazasqa qhawarasqa maldechisqa familiares ninchik niqta y chanta padrasto o madrasta mana allintachu munakuasqanchik y chanta kikillantaq también todavía ña entrenados o hermanastras
Maypichus familiares manta parlaspaqa o también tata mamapis chayhina rabia kaqtin suerawa mana allin kawsakuqtin ñuqchaqa yernaqa hasta tal vez piensan sonqatunpi nispa ay kay wawataqa wañuchikuymanpis kayhinataqa suerayqa chiqnikuwa o mamunakuwanchu y ashka mamas confiesanku qhipama munarqani abortayta munarqani wihch'uyta kay wawaytaqa y kunanqa kay wawayraq sumaqta uywakuwan sumaqta munakuwan nispa waqaywan yuyarikunku pero chaywanpis ari munasqa uyarikuqkuna munayman waturikunanchista también iñawirisuntaq chaypaq Diospaq palabranta haqay Jeremías libropi capítulo 20 versículo 17 y 18 qawarisunchis kay último puntuta kashantaj cuáles son las consecuencias imata hari maypachachus kay hinata pasanchik chiqnisqa qawarasqa maldecishqa entonces imata chay qawarasqa chiqniwasqanchik rayku qawarawasqanchik raykuqa hamun noqanchik imaynataq al finalqa nasinchik palabran kay hinata nin porque no me mató en el vientre y mi madre me hubiera sido mi sepulcro y su vientre embarazado para siempre. ¿Para qué salí del vientre? Para ver trabajo y dolor y que mis días se gastasen en afrenta. Kay profeta Jeremías se minesta sukincharqa inerqata. Imaraykutaq mana mamaypaq wisampi wañupurqanichu. Imaraykutaq mana mamaypaq wiksanchu karqa nuqaqta sepulcroyqa. Chaywanqa mamayqa para siempre embarazada nuqamanta quedakunman karqa manaña kay pachaman chayamuymanchu karqa nin. Imapaqtaq mamaypaq wiksanmanta lluqsimurqani. Kay hinata llank'ayta sufrimientuta nanayta rikunaypaq kay hinata atinaypaq sufriyta tukuy llakikunata kay pachapi. Aleluya, gloria a Dios. Maypachachus pasasqanchis mama wiksanpi chiqnisqa maldecishqa rechazasqa achayrayku wakinpata wawashninchisqa kasqanku resentidos. Chayrayku wawashninchis kasqanku rebeldes, caprichosos, frustrados. Munasqa tata, munasqa mama. Mayqa wawashnikichus qanta munakusunku kasusunku. Ichantaqa ninki pimantachu sari tatanmantachu hamun, mamanmanta hamun. Hatun tatanmanta, abuelanmanta hamun. Pay sahra, pay micha, pay ahina nispa. Es que mama huisanmanta pacha chay wawanchis mana manchay munasqachu kasqa. Mama huisanmanta pacha mana chay wawanchis sumaqa yupaychasqachu kasqa. Por ejemplo, solamente maypachachos wakinman Diostatanchis quwanchis puro warmi wawata. Y munanku qhari wawitanku kananta. Ichanta qallarinku suyakuyta maypachachos usuri rikurin mama chaypachaqa kusikunku ojalá kunan qhari wawa kanman nispa. Pero llakipa qhari warmi wawallataq nasikun. Tata mamaqa manchaytachu munakun chay sullk'a wawata. Unquqtinpis munakuywanchu hampichin chay sullk'a wawata. Puro ashka warmi wawasqa kapuwanku wañuchunpis ari nispa chay sullk'a wawataqa chiqninku. O a lo contrario, qhari wawa puro kaqtin munallankutaq warmi wawanku kananta. Munasqa tata, munasqa mama, entero wawitas niykitachu munakurqanki hasta wiksapi kashaqtin ichantakunankamapis munakunkichu. Manachu mayqin wawaykita ahinata piensarqanki, mayqin wawaykipaq qhari puro kaqtin y warmi puro kaqtin rechazarqanki. Tata Dios yachan maychus pay quwanchis qhari wawata wakinman ashkata wakinman pisita. Achayrayku wawashninchisqa kasqanku resentisqa sunqu p'akisqa sunqu nanasqas. Achayrayku kanku rebeldes, o sea, mana kasukuyniyuq mamaman chay rato simipi kutichikuqkuna, mana mamanmanta llakikuq, mana sunqunta nanachikuq. Chaymanta kanku caprichosos, gustunkuta puriymunanku, gustunkuta ruwayta munanku, chantapis kanku frustrasqas, es decir, mana contentuchu kanku.
Achayrayku kaypi kay palabra Jeremías pata ka libronpi ñawirinchis ari nispa ningwa tekmanta imapaqtaq mamaypaq wisanmanta lluqsimurqani. Kay hinata sufrinaypaq nanaypi ichanta kay tukuy kawsakuyniypi kananpaq kallpaypisiyan sayk'ukuy y tukuy sufrimiento. Tal vez mana laduykipi ahinata parlanchu, pero mashka qhari wawas warmi wawas arrepentikunku. Ashka wakin noqanchikpis ninchis antes k'aspipis uywapis kayman karqa ama kaymanchu karqa qhari nitaq warmi. Ashka arrepentikunchis nispa wakinqa desconformes kanchis kay qhari sexo kaywan, os decir qhari o warmi kanchaywan. Warmi antes kayman karqa wakinqa ninku qhari antes kayman karqa kay hinata sufrinaypaq kamis. Tata Dios qanta aqllakusurqa. Achayrayku mana noqanchis atisunmanchu descontentakuyta o desconformes kayta. Ahina kaqtinqa tukuchananchispaq ñawirisunchis kay Jeremías librollapitaq kashan capítulo 1 versículo 5. Kay hinata kunanqa sonqochawanchaq Tata Dios iniwanchaqta kay hinata kay Jeremías capítulo 1 versículo 5. Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Manaraq mamayki huisanmanta lluqsimushaqtiyki noqa qantaqa riqsirqaykiña. Manaraq nasimushaqtiyki, manaraq paqarimushaqtiyki, kay pachaman chamushaqtiyki llimpucharqaykiña, santificarqaykiña. Qanta aqllakurqayki kamachiy kanaykipaq tukuy nacionesman palabrayta apanaykipaq. Unasqa jóvenes sipaskuna piskunachus uyarimshankichik, y si tal vez ahinata tatanchis mamanchis llakiypi sufrimientopi wiñachikuwarqanchis o chayri pobrezapi también o padrastowan madrastawan wiñakurqanchik, pero sin embargo kaypi nisunki Tata Dios kunanqa nuqa qantaqa waway aqllakurqayki. Ahina kaqtinqa ñuqanchikman imataq kunanqa correspondewanchis sonqochakunanchis, gracias Diosman riqsinchis Diospaq santa palabranta, ahinamanta ñuqanchis atinanchispaq sonqochakuyta, perdonta Tata Diosman mañayta y perdonayta tatanchista mamanchista. Ikiñapis casi tukuchananchispaq ñawirillasunta kay Salmos libropi capítulo 22 versículo 9 y versículo 10. Salmos libropi iskay chunka iskaniw hatun t'aqaynin kashan, huchichiqlaynintaq kashan isqun y chunka tawan ñawirisunchis. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer. Desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. Aleluya. Monasqa tata, monasqa mama, kay hinata Diosata palabra niwanchaq. Kanmin ñuqataqa mamaypa wisanmanta pacha orqamuwarqanki. Kanpi ñuqaqa confiakuni imaraykuchus ari qanlla ñuqataqa waqaychawarqanki aún mamaypaq marqayninpi ñuñushaqtiypis. Chayrayku ñuqaqa anchata confiakuni, aún manaraq nasishaqti qan yachawarqanki qhawarqanki mamaypaq wisanmanta pacha qanmi ñuqaqta Dios niykanki. Aleluya. Munasqa tata, munasqa mama, maypachachus ari ñuqanchik wawanchik karu llaqtaman ripun y mana chayamunchu watasta o killasta, mana wayharimuwanchikchu, mana parlapariwanchikchu, nima haywaykurwanchikchu. Ichamanqan tapukusharqanqa es que mana tatan allintachu educarqa. Es que tatan wañukurqa wawallalaq kashaqtin y chayrayku machu wawayqa wiñan ninki. O chayri qanqa huchachanki kay suyruyman kay suyrayman nispa huchachanki. Pero sin embargo wawallaraq wisallapiraq kashaspa dañosta recibisqa chayrayku. Por ejemplo, abuelitata noqa uyarirqani aún wawallaraq noqapis kasaspaqa sumaqta allchisitunta qhari wawataqa marqariykuku, sumaqta puni munakun much'arikuspa hinataq qallarin makisitus nimpis k'achitu ñawawitaqtaqa chari. Chanta chakisituntapis qallarillantaq qaquyta allchisituyqa qhari q'asapisayaq nispa.
pero chaymanta imatataq nin hinallamanta munakushaspa kaninqa ay k'achito chakisitos ninpis kay chakisituqa warmi hayt'aq chakisitu nispa munakushan abuelitaqa mana cuentakunchu chay hatun mamaqa pero sin embargo chaypi ari maldicionta churaykun chay alchinman maypachachus chay wawaqa hatunyan hatuyaspataq warmichakun imana señorpas palabran yachaspaqa chay chakisninqa chay abuelitan chay hatun maman maldesisqanraykuqa chay chakiqa warmitapuni haych'anqa. Entonces, y chaylla ejemplo, y estoy todavía acá en ashka ejemplos, pero sin embargo tiempo rayku mana tisachu hasta alargaita, pero munayman kunanqa waturikuyta tata mama siqan uyarishanki chayqa imaynata punitaq munakunki wawitasniykita. Tata Diospaq palabranqa niwanchik hermanosniyki noqanchik imaynatachus Noeqa hermanosniy tanto qhari warmi chay 15 qhari wawasninwan sumaqta ocupakurqa Tata Diospaq ulqusninpi. Felicitayki tata mama maytachus qan wawasniykipaqqa sumaqtapuni mikhunasta mana faltachinkichu sapapunchay sumaqta mikhukunku sumaqta vistisqas kanku ichantapis seguramente herenciatapis wakichipushankiña lotitapis wasitapis autotapis felicidades munasqa tata munasqa mama pero kay lado espiritual ta ari maytachus ari kashanku o necesitan wawasninchik ari ujo sanidad interior ta ichaytataq mana waturikusqanchikchu. Maypachachus mamaqa qhipakun kunanqa también munani jovenesman parlapariyta mamanchis qhipakun llaqtanchispi y chanta imaynatataq paykuna yuyanku nuqanchismanta yuwakuni ñuqa mamitaymanta maypachachus siempre anchata tardaspa tal vez iskaykllata imachinkaq kani pero siempre chayaq kani maypachachus celular ña conseguiq karqaña chay pachataq paypaqpis conseguipuq kayku y chanta wayhaq kayku parlapayaq kayku y chanta payqa mana conformechu ni mayna contentochu kaq pay niwaq kayku parlayllata wayrapi hina uyarini rikuykichikman abrazaykuykichisman risin sonqoyqa contento kanman ima radio parlamun hinata chay aparatitupi parlamunkichik pero mana noqa chaywanqa contentakunichu nispa mamayqa niwaq kayku. Munasqa uyarikuqkuna imaynatataq kunanqa kawsakushanchis allinchakanman Tata Dios permiten kay familia tantasqa kashanchis manachu allin yanakusunman sonqochanakusunman qhari warmi wawasninchispaq ñawpaqinpi hinamanta wawitasninchismantapis perdonta mañakuspa qayllaykusunman. Maypachachus hay veces mama waqan hermanosniy nanay tiyan cuerpompi problemas tiyan noqanchis tatas esposos kaqkunaqa sumaqtachu yanaparinchik waqayta. Hay veces tal vez wakinqa todavía ni suma imamanta chayta waqashanki chayta noqama kasunichu asikuni noqa chaymantaqa nispa yachanchik warmiqa kasqa hermanosniy frágil cristal vaso p'akina hina nin apóstol Pedroqa. Entonces maykaqtaq palabraqa maypichus niwanchis Romanos libropiqa qankuna ukupi uqchasninchik waqaqtinku waqaychik kusikuptinku kusikuychik ninqa. Imayna uqchasqa kashanchis familia mana kunan tantasqa kashanchis chaymanchu referikuni sino aunque karupipis tiyakusunchis qayllapipis tiyakunqa wawasninchis tatasninchis kashananchis tiyan sumaq uqchasqa señorpi paykunamanta yuyarikuspa Diosmanta mañapuspa chay kashan sumaq uqchasqa kayqa. Entonces allin kanman kan si sus ahinata kan mama piensarqanki wawitaykita ahinata wiksallapiraq kashaqtin chayqa ichaqan payman churaygurqanki chay heridata kan t'uqsiygurqanki clavowan cuchillowan hinapita ahina wawaykiqa hawasunqu hina mana familianmanta llakikuq hina wiñan achayrayku wales kan mamaqa reflexionashananchis kunan ñaki kashanchis juntos reconciliación ta ruwananchis qhari warmi kikillanta wawasninchikwan ahinamanta Tata Dios nuqanchikpaq mañakuyninchistapis uyarinanpaq. Ama qhawanallachu ladunchikpi esposa tukuy wawas mana munaymanchu mama waqaspa kashananta. Maypichus mamata uyarirqani ni piwan parlarikuyta atinichu ni piwan mikhuykusun niyta atinichu ch'isinpis wayk'ukunipis mikhunata hina pachan mankapi mikhunaqa mikushaspa wawasniymanta yuwarikuni y qallarini waqayta nin mamaqa waqayta saqsaykuytawanta puñukapuni nispa mamaqa parla
Aleluya, Señor Jesús. Maika mamachu sahinata. Sufrinko, wakanko. Karupi o kaillapi wakinka. Munasqa tata. Ama permitichu esposaiki, warmiki, wakananta. Qallaripayman chimpaykuyta, abrazaykuyta. Mamita maña waqaychu, nispa. Si palabra nin waqaqtinku waqallaychaqta, nispa. Kanri jovencipas yachankichu mamitay ama waqaychu, nispa sonqochayta. Mamitay munakuyki perdonaway sichu rabiachiyki, nispa. Kay momento munasqa uyarikuqkuna Diosta taman q'umaykurikusuncha mañakusunchas perdonaway tata Dios nispa. Mayk'achus nuqanchis wiñakurqanchis ahinata. Sufrispa pobresapi campopi. Abuelitunchiswan hatun tatawan hatun mamawan wakin wiñakurqanchis. Pero perdonay amanichu kay saqra tatasni, kay saqra mamay nispaqa. Antes bendice ña que palabranta yachanki. Tatay Dios ni como kakamoyko kay chisipi. Anchata pachikuyki Dios tatay kay palabrata wasayki manta. Tata Dios ni mama wisampi kachaktiku Señor kang sumata kawarkayku. Tal vez tatayku mamayku kamana chayta tantiarqachu mana palabrayki yachaspa. Chayrayku tal vez mama wisampi kachaktiku wakinta kachikni warqayku, rechazawarqayku, wisch'uymunawarqayku, mama wisamanta abortaymunawarqayku. Perdona Dios tatayta mamayta. Y kay momento mañakuyku perdonta. Si mayqa wawaykuta chikni payarqayku, o mana munarqaykuchu nasenanta. Perdonawayku, Señor. Gracias Dios tatay kay kacha palabrata qosqaykimanta. Canto kay bendice chay tukuy heridasta hampi sanuyachi. Kachun bendisisqa sonqochasqa chay herida, perdonasqa kachun sanuyachisqa kachun. Yachayku Señor kan cruzpi clavasqa yawarniykita hicharqanki atinaykipas sanuyachiyta chay heridasniykuta, almaykota, cuerpoykota, espirituykota. Kan yawaqaychay tata Diosney sanituta, sichus hermanosney qhariwarni mana allintachu kawsakusharqanku, tumpata aysaykachanakuspa, tanqanakuspa, sonqonkuta nanachinakuspa tata Diosney kay momento Señor kachunku allin yanakuq sutiykipi tata Diosney mañakuyki, kachun reconciliación, perdonakuy kachun tata Diosney. Hinamanta sichus wawasta wakin tata wakin mama Señor ahinata qhasacharqanku, rechazarqanku chaypis, perdona Dios atay haqay tatata haqay mamata. Haqay wawaspis kachunku sumaqta munakuq tatankuta mamankuta ama wisch'urpachunkuchu, ama qonqarpakuchunkuchu tata Diosney. Antes yuyakuchunkupuni siempre tata Diosney qanmanta oraciónpi mañachunkupuni, pero mana atinkumanchu niyta karupi tiyan hinapis kanqachanispaqa antes Diostay esfuerzota ruwaspa chayamuchunku, waturqukuchunkupuni tata Diosney sichus kawsakunraq chaypachaqa tatapis mamapis. Gracias Kaman Kachun, anchata pachikuyku kay tiempo manta y kay wayra simitapi tata Diosney bendecipoyas kata y tukuy kamachisniykita y tukuy wawasta, tukuy waqcha wawasta, tukuy warmisapasta Dios atay, tukuy piskunachus como tal vez entrenadas sina wiñakurqayku o padrastoa madrastawan wiñakurqayku, perdona chay padrastota, perdona chay madrastata. Tata Diosney mañakuyku sutiykipi ahinamanta ni mayqin familiaykupaq ni tiyuykupaq ni tiyaykupaq muna waqaychayta munaykuchu rencorta rabiata sino perdonayku bendeciyku tukuy familiaykuta y munakuypi kawsakusaqku ñawpaqman risaqku. Gracias Qaman Kachun kay k'acha palabra manta gloriata honrata Qama hukamuyku mañarikuyku agradecespa gracias tapuspa Dios tataq Dios turiq Espíritu Santo sutinpi chay tukuy maldición maychus karqa abuelos niygumanta tatas niygumanta chay vicios chay onqoy hamusharqa tatas niygumanta chay saqra kawsayninku pasamusharqa nuqaykuman kutusqa kachun Jesucristo sutinpi kayku libres Jesucristo sutinpi hinamanta kusi sonqo libres kanaykupa sientekunaykupa manaña yuyarnaykupa hinata sufrichiwarqa hinata waqachiwarqa nispa tataykupaq ni mamaykupaq antes perdonanaykupaq y munakunaykupaq Señor hasta kutimunaykurasqaman. Gracias Qaman Kachun. May munasqa Jesucristo wawayk sutin mañarikamayku gracias tapuspa. Amén.